ethi thwalani umsebenzi wothando, thwalani umsebenzi wokuthula. Umdali uvela elizweni uzothulisa abakhalayo, avuse abaleleyo, akhe abaselayo lokho abangelakho kanye nokubuthisa abangaboniyo babone, nalaba abangezwayo baphiwe izindlela zokuzwa, abangenalwazi bafundiswe, abagulayo belatshwe, abadiniweyo baqiniswe, abalahlekileyo babuyiselwe endleleni yeqiniso. Ukusinda abantu kususwe phakathi kwabo, kukanti uhlaka luyabekwa phezulu kwalaba abangalaleliyo, ukungalandeli indlela yokuphila ngokuthula. Ngakho umntwana ophilayo ongathakazeli ukubonana nomzali wakhe ukuthi abike kuye konke okumhluphayo, umzali uyakwazi umcabango womntwana ongowakhe njengomzali. Kunjalo-ke uNkulunkulu uyazi izidalwa zakhe zonke. uNkulunkulu weza engumuntu ongelamumo, ngakho uthethe isimo sakho mAfrika, esebenza imisebenzi yakhe yobuNkulunkulu, ukukhuluma, ukuzwa ukukaNkulunkulu. Ukupha kwakhe kuyamjabulisa ocelayo. Yazini khathesi umoya oyingcwele ukuthatha isimo salowo nalowo obanjwe ngesandla sikaThixo langesithunywa sokwelapha. Abanye benu yizithunywa zemisebenzi ehlukeneyo, izidalwa ezitshiyeneyo zeGudalamari. Thwalani umsebenzi ngothando langokuthula. Ngizawuphinda umugqa ukuqina. Thwalani umsebenzi ngothando langokuthula ngokungapheliyo. Nani sokuyisikhathi sokwelatshwa.
ngiyengacela ukolo ifunda izihloko zosuku lwanamhlanje. Esokuqala sithi ukwembathiswa kwabantu eKutakamari besembathiswa izembatho zekhaya, besembathiswa izembatho zekhaya, kanti esesibili yiso esingasho kulo umhlangano wesithembiso esithi ukwehla kwamandla. Bakithi sisiya ngezenzakalo njengoba sifundisiwe kusukela ngoLwesihlanu, sifundiswa ngezenzakalo ezenzakala ngo-1961 lapho uNkulunkulu wathi ehambile ngo-1960 wathiya elayele ukuthi nizaphenduka ngemva kwezinsuku ezingama-40. Yikho okwenzakalayo-ke esephenduka impawu zabonakala emhlanganweni wangoLwesibili lapho abathwali bomsebenzi ababebuthene befundisana ngokuthwala komsebenzi, njalo abazange bawuqedela umhlangano masisiya ngembali ekhona, ngemfundiso ekhona, kwaba lokuchitheka sokuthe kwaba lomdumo lapho owazinywayo owahlaselwa ngokungamandla okwamkhulela ukwedlula wonke umuntu owayekhona kulowo mhlangano, lapho aze wathola khona sisiya ekhaya. Efika ngekhaya bathi wangena ngomnyango wangemuva, azange athole ukudla kodwa wacela amanzi okufudumeza umzimba, okwakuyinto engajwayelekanga ukuthi elale engadlanga, kodwa ngalowo busuku akwenzakalanga, walala engadlanga. Yikho bantwana bakaNkulunkulu ekuthikeni lapho kwahlelwa uhlelo lokuya emhlanganeni omkhulu owesithembiso, njengoba impawu zasezibonisile lezi nsuku zasezisitsho ukuthi sekufanele kuhlanganwe. Bahlela-ke kungakayiwa khona kulowo mhlangano, kwalungiswa ukudla kwasemini, kwahlatshwa inkukhu, okuyilapho owazinywayo owagcina khona ukudla inkukhu, inyoni enjengenkukhu. Kwalungiselelwa-ke uhambo lokuya emhlanganweni eChinoyi. Yikho sebesikile noma kwaba nengxaki ezithile endleleni, kodwa bayafika kulowo mhlangano. Sebesikile-ke bekucwadlana, kwathunywa abanye ukuthi bayecela abantu ukuthi kwenzakalani, kazange aphenduke ngugondolo ongazange aphenduke. Kwathunyelwa omunye njalo
naye wangaphenduki. Konke lokho kwakuzimpawu ezazibonisa ukuthi abamukela amandla ngobani nabangamukeli amandla ngobani ukuphenduka kwaNkulunkulu. Yikho okwenzakalayo bantwana bakaNkulunkulu. Sekufikiwe khona uNkulunkulu ke wagcina esihambela yena mathupha wayangena endlwaneni kumbe ngithi ethuneni lesimo sokuqala. Imbali mayisitsho wema okwesikhathi eside abantu becula isikhathi esasingaba ngangehola. Yikho-ke kwaba nobunzima, abantu bakhanya bengasuthiseki. Uthe-ke lapho-ke wagcina ebiza uSinya Genethi onguye owamukela amandla. Bakithi imbali le inde engilethemba sifundisiwe, kanti-ke ngizakweqa okunye ngiye lapho okwenzakala khona ngesonto sebefikile-ke ilanga lokugcina elangesonto elifana lanamhlanje, lapho abanye abasebelungiselela khona ukuthi babuyele ezindaweni zabo ababevela khona. Ngizafunda amazwi angizokukhuluma engikukhumbulayo. Ngesonto zinhlanu ngenyanga yesibili ngo-1961 obaba labo abavela koBulawayo bakhathazeka ngakho bafuna ukubuyela koBulawayo. Umnumzana Zindoka P lo mnumzana uDavid Tawazera kanye labanye ababeze labo sasuka kusesekuseni bangithwala ngemota sasilele kuyo ekamnumzana Marare. Umnumzana P Zindoka naye wayephakathi ngoba labo abahamba lami khonale bangihlamukela ngenxa yabakubona kusenziwa kimi, basala khonale. Safika entabeni koBulawayo ngesikhathi sehola lesifica minwe mibili 8 p.m. ntambama. Ngangena endlini unakamntwana wangibuza ngokwempilo langokumhlangano. Ngamtshela ngokwakwenzakele. Wathi ukutshengisiwe konke ebuthongweni. Ngayekela ukuya eBhuta okweviki yonke ukwenzela ukuthi abangivumayo nalabo abangalayo babonakale. Ngaze ngaya eBhuta ngomgqibelo emini mhla 11 inyanga yesibili ngo-1961. Okwabonakalayo yikuthi ababe baningi ngabokungala ababengivuma baba ngabalithwana. Ngakho babencintisana ekufakazeni kwabo. Abokuhlola lokuthuka lolaka baqina kakhulu okwenza babe lokho bemi eqinisweni. Ngiyaxolisa. Ngakho babencintisana ekufakazeni kwabo. Abokuhlola lokuthuka
baqina kakhulu. Abanye abake bavuma baya ehlangothini lwabo, kodwa labo abaqiniswa ngumoya weqiniso babe lokhu bemi eqinisweni lokungivuma, ngaze ngaphuma labo abalutshwana phakathi kwabanengi baba 12. Yikho bantwana bakaNkulunkulu siyazizwela ukuthi okwenzakalayo umphumela womhlangano wakhetha aba-12 labo abayibo abasetshenziswa nguye umdali. Lokho kusifundisa ukuthi lathi sinje sinanzelele ukuthi ngemva kokuphila kwelizwi abantu behlukane baba zimvava ezinenginengi, kodwa mina lawe kasingethushwa yilokho. Okwethu ukuthi sime eqinisweni, sikhangele ukuthi kambe lokho kumisho nguNkulunkulu yikho esilokhu sikulandela yini. Akukho kunye ongakhokhelela eqinisweni ngaphandle kokuba ufunde izingwalo zakhe, sicebisane lapho sicebisana khona ngeqiniso, singayengani, singajabuleli ukuthi kuthiwe ngumvangeli, kuthiwe ngumkhokheli, kuthiwe ngiphoyisa. Cha, lapha silande ukuzakwelatshwa. Yiyo into esemqoka esifanele siyifake phambili mina lawe. Ukwelatshwa kwesizwe, ukwelatshwa kwabantu yikho esifanele sikufake phambili. Ngobulutshwana bethu esifanele sikwenze yikuthi sonke isikhathi sinakekelane, sisingathane, sazi ukuthi uNkulunkulu unathi. Sengathi uNkulunkulu angasenza sihlale ekhaya elingcwele, sisenza umsebenzi ongcwele ngendlela ayimisileyo ngokungapheliyo. Abavangeli, abakhokheli lebandla elizakuseni kuzamisa uNkulunkulu, bangcwele uNkulunkulu asemdumiseni. Bangcwele uNkulunkulu asemdumiseni. Amen. Ngisukumele ukubala izimiso ezixhuma osokufundiwe, page 218, isihloko 231. Isihloko sithi amazwi esithembiso ebantwaneni beGudaramari. Kuyinjabulo enkulu kakhulu endaweni zonke ngokuphenduka kwami ngomnyaka ka-1961 zintathu kuNhlolanja. Ngazichaza phakathi kwabasindisiweyo bami ukuthi sengibuyile yini uNkulunkulu, ngilande ukusebenza umsebenzi wami. Ilanga elilandelayo ngo-1961 ngatshela wayekhona lapho engangikhona ntambama lo umvangeli Philip Ndoka ngathi ngizakwesula imithetho eminingi engasizi bantu ngalutho, njalo ngamtshela ukupha kwami amandla ukubusa emazweni e-Afrika. Ukwakhiwa komkhumbi ukuba uzamele wakhiwe izihlakaniphi lama-architects, ukuthi kube nokuzwisisa ukuthi nginguThixo umdali. Imisebenzi eminingi isobala lapha eGudaramari, eminye yayo yile: ukubiza abagulayo imikhuhlane iminyaka lenhlupho zabo, ukuthi bathethelelwe izono lokukhululwa kukho konke okubabophayo ngenxa yezono zabo, ukunika ulwazi kini olokuqondisa umthandazo kimi uNkulunkulu, lingabhodanga ngamagama abantu,
ukunika amandla ubukhosi bomhlaba lapha kusezulwini emandleni obukhosi bonke bomhlaba kanye lokwasezulwini. Ngakho lina ngilabela amandla omoya wengcwele ubukhosi basezulwini ukuthi liziphathele lisahlezi emhlabeni, libe lakho ukunqoba umoya ababi phakathi kwenu, ukuthi lo lalo abe lakho ukuhlala impilo yobungcwele, enelise ukuyekela ukukhonza izithombe lamagama ezidalwa lokuhlala esindwa izintethe, izimpondo lamalembu amadlozi. Ngilikhuphile ebugqilini bezinyanga zamadlozi. Lina kalisabizwa ngokuthi lingamaKristu hatshi, kodwa libizwa ngokuthi bantwana bakaNkulunkulu, kumbe bantwana beGudaramari, hatshi umRoma, umlandani kumbe umSabatha. Khumbulani ukuthi abanye benu belingabazibiza kanjalo, njalo belingabathetheli bamadlozi. Lalingeke likuyekele ngoba lalidinga amandla okuphilisa lokulikhokhela empilweni. Lingasoli kumbe lalise umuntu ongaphandle kwezulu ukuthethela, hatshi, kodwa qinani kakhulu ukuze lingabuyiselwa emanyaleni ngabangaphandle, kodwa baletheni eGudaramari. Ibukhohlisa obukhulu ukwalisa umuntu ukutsheba ngembhiga, umthembise inyama enhle eyadliwa ngabantu bamanye amazwe kudala. Lapha ngitsho labo abafundisa amaKristu ukuthi bayekele ukuthethela, kodwa bengabemukelisi amandla okubaphilisa lokubabusisa. Libuthene lapha ngenxa yokuthi lemukela impilo, seliphumile kokunengi, selicazimula. Khangelani-ke libone ubuhle bothando lwami kini. Kuyintokozo enkulu ngoba selilothando, selibonakala ngokubuthana elikwenzileyo. Kutshengisela ukuthi liyezwanana, libambene, liyaphathisana emsebenzini wonke. Umhlaba uyemukela usindiso, ukukhuthala kusukela kwaba-12 lezimuli zabo abangabathwali bomsebenzi ngeqiniso. Kube sekulandela lina amazibulo eGudaramari lesithembiso. Sekulezithunywa zokwelapha, abavangeli, abatshumayeli, abakhokheli, onobhala, abahlabeleli, amapholisa, nabalindi, abatshayeli bezimota, amagosa, abakhi bomkhumbi, nabagcini bawo. Bonke laba bazinikele, bazidela wabakuhle. Kangisoze ngalikhohlwa lina elingithandileyo ngale imisebenzi emihle kangaka. Njalo kangihlukani lani lina eliqondileyo. Labo abalemisebenzi yabo emibi, bona belapha ekhaya, sizafulathelana kokuphela. Kodwa-ke ngiyakupha isikhathi sokuthi uphenduke, uchiye ukuzenzisi bakho. Kangilabudlelwano lesoni kule misebenzi eminingi eyenziwayo ekuphatheni ubukhosi, enjengokupheka, ukuthanyela, ukugezisa izimpahla lapho engiyabe ngikhona. Lapha kakula mthetho wokulingisela. Ngilande ukukuqondisa kube sendleleni qobo, hatshi eyokulahlela. Isidalwa esiphefumulayo sihle sizinikele kimi ngolwazi, njalo
yazini ukuthi abanobukhosi babo bafanele bakhuthane baqine ekusebenzeni ukuthi ubukhosi lobo bukhanye kube kuhle kutshengisele kuba kulabantu abaphilileyo. Ubuhle bokuphila yikusebenza. Khathesi sihlezi emkhunjini omkhulu ngiwakhile ngani, yikho sebenzani ngothando okungapheliyo. Abangeli, abakhokheli kanhlanganiso yabantwana ngesandla esingcwele bakamele ukuzomemezela izipho zokuhlangabeza uNkulunkulu. Sizabe ngifundisa ngami ngathi sengenile igudaramari ngomnyaka ka-2009 ngoMeyi. Ngaqalisa ukunanzelela okwakuyenzakala empilweni yami konke ukuthi kwakungaqondanga, ngokuthi ngase ngilakiwe sengiqalisa ukubona. Ngaqalisa ukunanzelela futhi ukuthi ubaba wayesithi engabika kumama ukuthi uyabuya evele edolobheni, umama wayesikela ukuthi ubaba uyayehla ebhasini esitishini. Sasimhlangabeza ubaba sisiyayamukela khonoko abuye lapho, sisiyabeka ekhaya kumama. Nginanzelela ukuthi kunjalo ngakhula lami ngikukha uphelo ukuba ngubaba, ngibe labantwana abangihlangabezayo ngangibuya ngivele edolobheni. Babekhona abantwana ababengihlangabeza lami njengobaba, isifiso lesiyana engangisifisa. Ngiyakunanzelela ukuthi khonokuyana engangikubona sikuyenza sihlangabeza ubaba. Yiko esilakho namhlanje lapha sihlangabeza uNkulunkulu esiphendukeni. Sokuyisikhathi sezipho zokuhlangabeza uNkulunkulu. Abavangeli, abakhokheli kanye nenhlanganiso ezodumisa udali ngesikhathi esihle ngalomhlangano omkhulu. Bangela uNkulunkulu asimdumiseni. Ngisukuma ngidumisa uNkulunkulu ukugcinwa kumnyaka ophelileyo sikuyona le indawo ye-Trade Fair sizoqala umsebenzi ofana nayo. Namhlanje ngibabaza amandla lesicelo ezabakhona ngasafila. Kwaba lokunanzelela lokukhuluma ukuthi singasisoli ngokuba la sinyathela lapho uNkulunkulu anyathela khona, wasithiya esifake khona. Kwaba lamazwi akhulunywa nguNkulunkulu ngathi ngakhumbula siyona lindawo. Umdali wakhe bandleni lakhe, bandla lami kwakukhuluma umvangeli uSibanda. Wathi balandise imali esetshenziswa la ngokukhathisa izinto ezilapha lokukhathisa yona le indawo. Ababekhona bangangifakazela amazwi aphuma kumnikazi womsebenzi. Wathi kunjani ukuthi lingabawumphakathisileyo lidinge indawo lapho elizakwenzela khona imihlangano emkhulu. Ababekhona bangakufakaza. Kwakukhuluma yena umnikazi esehlanganise imali ethiwa yindawo ngezinsuku ezilutshwane. Wafaqathanisa ukuthi imali ethithwa la ingaba imali engakha umuzi wethu omkhulu esingeke silibize ngesilungu kuthiwa yikurenta.
singeke sibe silokhu sisenze njalo ngomnyaka ngomnyaka. Bantwana bakaNkulunkulu yikukhumbuzana. Ngoba nxa silapha sinanzelela ukuthi abethumi lababili baphiwe ukukhalipha lokulalela. Engibamba kakhulu engibona kukhona okuyikho kudonsa umsebenzi ukuye phambili. Kwatshelwa ukuthi kube labafundileyo abazaloba, abanye bayakukhumbula lokho. Umbangela uThixo watshela babakhona nxa sikhangele. Imizi eminingi isilabantwana abafundileyo abagada izimpehla abadrayiva konke. Imizi eminingi ilenguquko enkulu. Utshintsho ludalwa ngabantwana abacelelwa ngabantu abadala ukuthi kube khona. Lo mhlangano bantwana bakaNkulunkulu ngumhlangano wenjabulo. Ngumhlangano olebala elikhulu esingalinanzeleliyo, isithembiso. Umdali wathiya ethembisile ukuthi ngizaliphendukela. Yebo sibili, thina-ke sakhethwayo saba lenhlanhla yokuzalwa saba ngamazululo. Amazwi kaNkulunkulu lapho athembisa khona ukuthi ngizaliphendukela ngemva kwama-20 insuku. Ekuphendukeni kwakhe umdali wayengathonzi ukuthi uzaphenduka, kodwa wayesithi umsebenzi wakhe uqhubekisele phambili. Siyakubona khonokho. Nansi inhlanhla esiphakathi kwayo. Sonke silapha siqhubekisele sifakisa isimiso lesithembiso samdali owathi siqhubekisele phambili kumsebenzi. Umsebenzi lo ube ngumsebenzi welapha umhlaba. Umhlaba ngathi umanzi. Ayisisikwelede yini ezulwini, emoyeni, emandleni wona laphendukileyo. Siyawananzelela yini lamandla aphendukileyo ukuthi siyalandela lokho kwamiswayo. Lo nyaka abantwana bakaNkulunkulu sisukile ehholo lapho esidayile ukuba khona. Singene kuyonale ihholo, angazi ongaboni inguquko. Inguquko la kasiyiceleleli kuNkulunkulu ukuthi ibe yinguquko esenelisa ukwakha indawo kaNkulunkulu lapho singakube silokhu sikhokha size sicine singazwisisani ekukhulumeni ngokolo ngenxa yokukhokha. Ngoba imali umuntu emzini kithi sonke, kodwa ngenhlanhla yokubusiswa nguNkulunkulu. Bantwana bakaThixo, lapho kukhona amandla la akulakuswela kuze kwazakala ukuthi ngobani kuyakuswela. Angazi ukuthi siyakunanzelela yini. Yikho isikhalazo isicelo ukuthi konke sikhulumiselwe nguNkulunkulu kasingengezeleli, kasingaphumuli, kodwa sihambe ngomzila wona lowo wasimiselayo. Ngiyamdumisa uNkulunkulu bantwana bakaNkulunkulu. Bekunzima kimi ukusukela umnyango usiyaphela. Ngingelayo umuntu ozangincedisa. Kodwa umnangano wami zokuthi uNkulunkulu kungaze kwefu umhlangano wesithembiso. Ngilokhu engingazwisanga umuntu okungincedisa kuleli guma. Ngizakwenza njani? Kanti sisi kwethuleka ukuya emhlanganweni wesithembiso lapho engazalwa khona. Bantwana bakaNkulunkulu ngiyamdumisa uNkulunkulu. Kuthe sokuthela iviki eyodwa kuthela amalanga evini yodwa eyomhlangano. Yilokhu engicela kathi lezi ngane zami ziyazama ukungidingela umuntu ozofaka ekhaya. Kuthe ngolwesibili umhlangano ukhona ngempelaviki. Ngangizwa umntwana wami sengizisele umuntu usebhasini ozathwala khona. Ungakhangela okuningi ngaye mama, kodwa gcwalisa isifiso sakho sokuphumula emhlanganweni. Ngiyababaza amandla, ngiyamdumisa bantwana bakaNkulunkulu. Ufikile lowo muntu, unjani ngoba abantu esihlanganiswa ukukhatha emagumeni lapha ongakwaziyo ngazi ngomuntu ovela kwendawo esiza kwakho. Ngimthiye khona, ngiyethula uNkulunkulu ukuthi abe nguye umalusi
isimo konke lokhu ngithiya kuye umuntu engimthiye kumele ngibeka imali angimjabulanga lokwenza kwakhe bekungani beyangisiza sinda kodwa ngikhohlisa uNkulunkulu kanti ukhangele selindlela yokuya esiphendisweni ngikhuluma ngisesiphendisweni phakathi kokujabula ngikholotha abantwana bakaNkulunkulu ngicela njalo uNkulunkulu amandla ukuqhubekela phambili leli vangeli abaningi bamazi kodwa lesengisimeni njalo kodwa uNkulunkulu ngilethembe elikhulu lebandla lakhe kungathi ngilika konke ugodwa elimaziyo abuyele endaweni yakhe yokuthandwa uNkulunkulu sisebenzela amandla sengathi uNkulunkulu angangigcina le muli yami agcine angigcine phakathi kwebandla ibandla leli likhule kuvuka ugodwayo bantwana bakaNkulunkulu mina ngizimisele lapha kuza ngizihluphe noma bakhulume bathini bachumayele bathini bantshintshe inkulumo mina kanyintshintshi ngokungcwalo khona uNkulunkulu khona sengathi uNkulunkulu angangikhokhele ukuhambeni akhokhelele ibandla lakhe ngokungahlekile kubavangeli nabakhokheli lebandla lomdali elibuthene ngelanga elikhulu ilanga lokujabulela ukwehla kwamandla esehlela phakathi kwethu uNkulunkulu asemfundiseni mkhokheli Mathunda esondela phansi uhlobo ezithandekayo ngikhethe kulesifundo esikhethe ukuthi sifundisane ngaso njengoba lokuthatha imbali kubuye kuhlethume ngapha sihamba ndawo zonke sibambe laphana ngicela ukumbalele lapha manje into esesiba namanzi isihloko sithi isihloko 470 abangcwele baphakathi kwenu lapha indawo yokuthula indawo yenhlanhla indawo yokwemukeliswa amandla okuphila kulento eyodwa abantu abangayinanzelekiyo ukuthi injongo kuyini nxa abantu bekutheni ndawonye njengoba lapha eDakamari liyakwazi ukuthi libizwa ngokuthi bangcwele Kambe umuntu uyalimuka na nxa kuthiwa bangcwele kasidumiseni uNkulunkulu bese lithi lanini abangcwele baphakathi kwenu iqiniso lelo nxa libuthene abangcwele babuthene labo ngani ngakho-ke kakube khona injongo yokuba abangcwele benze intando yabo ngani lina ukuzinikela lokho eliyabe liyikho khona lingabuthana abanye balungise ukudla kwenu lina ababutheneyo kayisini lodwa elidla lokho kudla lidla labangcwele abadla ngani lina olungise lokho kudla kwemukeliswa isibusiso esivela kubo ngani ngoba liyabe lithokozile ngokwenza kwabo hatshi ukujabula kuphela kungela njongo engqondweni yomunye lomunye kodwa libe lenjongo lokuthi sidlile abangcwele badle ngathi ngakho kutsho ukuba umuntu uthokoze kuphela engelanjongo akufanelanga lokho banini lenjongo eqonde ukujabulisa abangcwele izigaba ezithandekayo lesi sifundo esikhethiswe ukuthi sathi sise eBhayibhiliji eChamnangana eChamnangana kwathi silapha kwaBulawayo umdali wathi kimi sifuna ukuthi siyefika eChamnangana hamba uyefika uyekhangela lapha esizafikela khona endlini ukuthi balungisa njani ubatshenise ngase ngisuka-ke lapha ngacela uchairman umalunga ngacela uNdlovu Mangena sasesidova ngomudaka kodwa swasuka phakathi kwesidaba sahamba safika abantu labana umvakeli uMabali ozala unasingabona moya uyamazi urenda yena kusebenza naye uyise kaRendasi
safika emasingeni ngafika ngabatshengisa ngathi hayi dilizani lapha idilizela lapha ibe selisakha lapha indawo yokugezela liyifake lapha benza khona lokho sithe sesivela le ngafika sangena lo malunga sabika ukuthi sesivela khona kanti sesibonile sesibatshenisile balungisa abathe sebeqedile bathi ukuthi sesilungisile sesiqedile sasuka lapha entabeni kwakungelesine kule nkungu eyayihamba phambili izulu lisina lilandele emuva kodwa inkungu yayivalile phambili izulu lilandele emuva lilandele umkhumbi sachapha umfula okuthiwa ngumthabezi sithe sesikhona sesingena ngekhaya entabeni izulu ladlula nanto labe lisiya kuthathe amazwi aphuma lapho umdali kwathiwa sesifikile kwahamba ngolwesine ulwesihlanu umgqibelo isonto saphenduka ngomvulo isizathu kuyikuthi umdali kwathiwa iMachinery South iyangazi ukuthi kuthiwa ngiyadla ngoba ukuthi abanye abakho lapha ngaphandle noma leyo nto bekhona belokufakazi ukuthi sathi sifike kogodlwayo sihambele kufunga Janet sithe sifika entabeni sihamba umdali wabuza kwathiwa ingaphi inyama yenkomo isitshebo sami lidle sonke langincitha ngathi mina kangithi ngakhathazeka ngase ngibani inkulumo indlela wawogodlayo ukuthi ukula mazwana yaphumileyo anje base belungisa-ke kwaba lo umntwana wazinikela ngalo wasekuthenga inkomo leyo ithe ithengwe inkomo leyo kwase kuthiwa kini umfonele ayithwale abuye nayo lapha adlulelayo iyefakwe umqandelo omalungu lokhu ngukhulumela ukuthi isikhulumo esisanda kusuka lapha sivela kogodlayo iphila yakogodlayo leyana lo mkhokhela umanga yibo abasebenza isakhiwo lesana othunywa ngwenya esatshitsha engakabi kunywa ekhitha lothunywamise lo mvakelume babezinikela bathi bangatshayisa behamba ngenyanga kwenye inyanga baye eGwanda kwenye inyanga baye kogodlayo umsebenzi wazo wananabuka wagcwala iMachinery South yonke ngenxa yabantu ababezinikela sifika eGwanda kodwa umdali wayengena endlini encane kakhulu kutshisa kodwa kusetshenzwe khona phela singeni kodwa kwathi usekulunyoni wathi hayi kulo mntwana uGilbert mlilo wasesithi hayi le ndawo yami evulekileyo ngale sahamba sayibona indawo leyo satha singena sibika ukuthi hayi mdali kule ndawo ekhambisileyo komunye umntwana ogudakamali lapho ongalaleka khona ngcono okuvulekileyo kwase ukuthi bavuma yilabo balapha ekhaya sathi hayi bazavuma sizabacela banasile nakanye kwenzakala indawo leyo kwathiwa iyebonwa sahamba safika khona yafika khala yajasulelwa kakhulu lapho engiyakisho ukuthi sizisebenzi zikamlimi sonke silapha asizuzwa ukufana nayo kakhulu ngancoma mabisanda siyakuncoma uNkulunkulu akunikele lowo moya kuwe ukuthi umoya wakho lo uphele unathi ngoba ulesandla esilula sokuncedisa abantu ngiyambone kufika abantu lapha nomunye omunye sithi akuyampuphu njani anase kodwa ngomfana family sikuthi sesikhululeke ukuthi umoya lo ulandela abantwana siyakufisa ukuthi silapha sibe ngabathandanayo sibe ngabazwelanayo sibe lesikhawu ukuthi sizwelane sihambelane umsebenzi uzaqina uNkulunkulu uzawuqinisa ngoba ufuna abaleqiniso abalandela yena emuva singamhambeli phambili simlandele emuva uzasikhokhela ngazo zonke isikhathi ngokungapheliyo. Abakhokheli kanye nenhlanganiso
elande uzajabulela ukukhululwa kwama-Afrika, ukuphendukela ngamandla ngomoya oyingcwele. Mina izobuye zonqube velele ile mangwe izolo khulumisa izolo besikhuluma ezolo kuseni sikhulume ngokuthi ikusasa leGutaramari yintsha, ikusasa leGutaramari yintsha. Sifisa ukuthi iGutaramari libone ukuthi emangwe ngale kithi ikusasa leGutaramari likhona, ikusasa leGutaramari likhona. Eluhluzana lobuyani bami phambili kuza Atai bulu mabuto mugo mane ngobula ndelana ko itu tadi mane yajabulisa nje mabuto ukuthi eGutaramari khanye kulehlumela la kusasa. Ululu alhamdulillah isithembiso lesi uNkulunkulu uphendukile amathumi mane ezinsuku uzana jabula ama-Afrika omama begqoke ubuqayiqayi obaba begqoke ezimhlophe injabulo kithi la alala khululekile asijabuleni ma-Afrika langaphuma langatshona isithembiso lesi alala injabulo ma-Afrika asijabuleni sithokozeni sililizele lilanga lethu esaliphiwa ngumdali alala yobuhle beGutaramari mabuto sengathi uNkulunkulu nenza umoya lo ungene ebantwaneni bonke beGutaramari balithande iGutaramari ikusasa leGutaramari nanto ngokungapheli lani Solo kubavangeli abakhokheli nakuyinhlanganiso kaNkulunkulu abanjengesingcwele. Mina ngiphakamele ukudumisa uNkulunkulu, ngidumisa imisebenzi emihle, ngidumisa ngibabaza amandla engiphakathi kwawo lapha ekhaya elingcwele eGutaramari. Ngithe bangcwele engaze ngabuyele eSouth Africa ngingazange ngiphakame ngibabaze amandla. uNkulunkulu usibusisile bangcwele, uNkulunkulu sikhethiwe, siyajabula, siyathokoza, asigiyeni, asilizeleni bangcwele. Mina ikakhulu ngoba
ngibonile umvangeli ngizosho ngesilungu, he gave me my flowers ngisaphila. Senizongazi ukuthi ilo yankokeli weThamborini noma sengihambile emhlabeni bazothi bathe ngimuphi ohambile bathi hayi yilo yana weThamborini, mina seniyangazi. Mangwele ngicela ukuthi nginibuze ngoba ngihleli lapha ukuthi njengoba ngizwile kuthiwa babethi bangathi bayohlangabeza ubaba bayageza, ungathandi namanzi uyageza lelo langa ngobaba eza besiyohlangabeza amagrozari ebus stop. Uzothi ulapha eGudaramari ngalesi sikhathi sesithembiso, ilanga lokuhlangabeza noma kungasisithembiso nje uma useGudaramari uzothi nje uhlezi lapho latshwa khona uthi kodwa lapho elatshwa khona ubaba uthini ekhaya, umama uthini, uNkulunkulu uthini ngawe emandleni kangaka. Ukhona umunye ubaba wayethanda ukuthi yimbayi ashaye izandla uze ukuthi manje ngisemoyeni ngelatshwa la ngikwenye indawo nevile wayibona nayo selizama ukushaya izandla. Ningathotshobali eGudaramari, ungavumi ukuthotshobaliswa ngomunye umntwana. Kuthiwa esibhedlela ungavumi ukhitshwe embhedeni ngesinye isigulane, ungavumi, ungathotshobali. Asikhululekeni bantwana, asilibona ubuhle benu manje sithi hayi aniko bahle bababi, kodwa ungasmile ushaye izandla zakho bamuhle. Okunye sizomazi ukuthi utheni umfana wami, uthe ubona intombi yakuba uyayazi ya ngoba uyahlekelela uyasmile. Manje mawubonga ukuthotshobala ubonga ubunabona, hayi asijabuleni asithukulukeni nje sidabule sigiye phela. Mina ngiyagiya vele angithi ngekhisimusi abangaphandle bayageza bagqoke bayodayiva ezitolo, thina sigidala sidayivala futhi uyabegqoka amateka amasha ngabona ukuthi animboni umbona selokhu ezilungisa intambo funa phela ngibona okusenyaweni. Angithi sibahle asigideni phela ngoba sibahle asijabuleni. Okunye ngithanda ukudumisa abangcwele uthando engilibonileyo, uthando ehlala ngilibona ngabantwana beGudaramari. Ushilo osukileyo lana ukuthi ongathi loyo moya wothando ungalandela leyo muli nasebantwaneni naseyizukulwaneni zabo, kuthi noma sebehambile emhlabeni labo bantwana bathwale uthando lolwabazali babo. Bangcwele mina la engale khona angiyendlula umbhede, ningavula amehlo ehotela kwendlulwa because there is a service room, there is a room service yashiya nje kusehotela phela ebantwaneni beGudaramari. Bangcwele lapho esihlala khona sihlala kahle, umoya wothando loyo ungathi uNkulunkulu angabangezelela bahlale benjalo benothando lungapheleli kubo luchaphamele nasebantwaneni babo. Nathi siyafisa lobo buhle kuthi noma nivakashile eSouth Africa sikwazi nathi ukuyigcina maninganandawo, sithandane, sibabazeni amandla. Ungathi uNkulunkulu angasikhokelela sibuyele emuva kuthi lokho esikulandileyo ukuzohlangabeza amandla, ulwazi, inhlanhla uNkulunkulu asamukelise yona, sihlakaniphe sikwazi ukusebenzisa lolo lwazi esimcelayo uNkulunkulu. Sihlale lapha emandleni eGudaramari, singagudluki, singathathwa udumo ukuthi sibabonile bebegcwele amathamborini ethakaza. Asithakazini awethu lawo amabili amathathu uNkulunkulu watsho ukuthi abama bagcwala isandla, singabi nomhawu ngokwabanye, asenzeni owethu. Kambe bangcwele thina sinabantwana abane kondlovu, kungaba nabo makoti nabakhwenyana sibayele sibe u-8, thina nobaba kube u-10, bangathina abazukulu abawu-5 sabe siwu-30 sonke sila eGudaramari muzi munye ngamunye iyogcwala indlu. Ungathi uNkulunkulu angayenza abantwana bethu bangabuyele emuva, uthi labo asebebuyele emuva bethathwa ngudumo okuthanda izinto zangaphandle uNkulunkulu abaphefumulele ayizwe imithandazo yethu, ngoba wonke umzali nomzali uyafisa ukuthi namhlanje kube sigcwele indlu nemindeni yethu nabantwana bethu. Ungathi kungaba njalo, yikho sikufisa ukuthi abantwana bethu babuye ababuyele emuva bazohlala eGudaramari, bafunde ukuthola umsebenzi, babe zinkokheli zakusasa, iguda lingaze latshabalala. Ngisukuma ngaphansi kwezihloko ezifundiweyo zezifundo esesizikiwe. Isifundo sakuqala, ukwembathiswa kwabantu esisithathu. Ikanti-ke esesibili, ukwehla kwamandla.
ukwembathiswa kwabantu eGuta yisihloko esimqoka, isihloko esiphiwa amalanga amabili silokhe sikufundiswa ngaso. Ukwembathiswa, omama besembathiswa ezimhlophe esizibonayo, amajali amnyama, ezibomvu, ikanti-ke obaba sembathiswa amakaki lesikhumba. Izembatho esifundiswa ukubana asicece ngazo, asivakashi ngazo, asihambe komakhelwana ngazo, asisebenzi ngazo, asingene emasimini ngazo. Isembatho esavezwa ezulwini, sabukiswa ezulwini, sabusiswa ezulwini, sehliselwa thina abantwana besithembiso, isembatho eselaphayo. Isembatho ngomhlangano ibobaba labo bangena kwezimhlophe. Fanele umdali uyasifundisa ngamalanga aqhakathekileyo ekhaya lakhe eGuta, amalanga aqhakathekileyo kumele ukuthi aziwe ngabantwana bonke bakaNkulunkulu. Elakuqala ukuhamba kaNkulunkulu, elesibili isithembiso, ukuhamba kaNkulunkulu. Leli langa lilanga lokuhamba kaNkulunkulu ngobalakazi. uNkulunkulu uyasithwalela izono zethu ngokuhamba kwakhe. Kuba yisikhathi sokuthi sithwalelwe imithwalo yemphefumulo, isikhathi sokuthethelelwa izono zethu. Thina-ke abantwana besithembiso ngalesi sikhathi senzani? Sisala silindele. Manje ukuhanjelwa kwethu abantwana bakaNkulunkulu kanye nomhlaba wonke labantu bonke kusivezela ukuthi sizingatsha zakhe umdali, ngoba imilayo yakhe yiyo esibusayo. Njalo izithelo ezilethwa yilezi ngatsha eziyithi ziyizithelo ezingcwele. Thina-ke abantwana besithembiso, kungani uThixo angasikhokhelela ngobungcwele bakhe bonke obubanzi, asibusise ngegama elithi ukuthula, ukulunga, inhlanhla phakathi kwethu. Asigezisele abazali bethu bonke, lemndeni nemimoya yonke yabokhokho bethu kanye lomhlaba wonke, sibe ngabazathwala umsebenzi wensindiso ngokusentandweni yakhe. Amazwi agcwalisiwe, Thixo ephetsheya, uNkulunkulu phendukile.
isithembiso siyajabulisa, isithembiso senzelwe thina bangcwele. Sengani umdali onguye osipha izipho zempilo angenza siqine phezu kwalo umsebenzi, umhlaba ube masi ngathi ngokungapheliyo. Namhlanje kuyisonto ekuseni nelanga elikhulu, ilanga lesithembiso. Sizwile bakithi abakhulumileyo lapha phambili, abafakazileyo abebecele. Silenhlanhla thina esilapha bakithi. uNkulunkulu ephakathi kwethu kulamazwi awasinikeza wona ngesimo sokuqala wathi anidliwalifa, waphindwa futhi njalo ngo-1965 waphindwa njalo ukuthi angidliwalifa. Wabuye sanikwa igama, izwi, amazwi amahle abami abagcwalisana akhulunyiwe izolo lapha phambili. Asiwabambe nini wona lawa magama, siwabambe sisi, ngoba mafitshane kodwa atsho okukhulu. Ngiyakhumbula sisePhamona umdali wathi, Phavangeli, mina angisabuyeli eGoli, hambanini liyothwala umsebenzi lo ngeqiniso. Kambe iqiniso likhona na? Ngiyakhumbula njalo umdali ekhipha amazwi esithi uJawa unomoya olukhulu, ngakho-ke uzalahla abantu ababisele uJesu. Siyabona manje abanye khonaphana e-headquarters sokulesiporofiti. Sicela ngalesi sikhathi angathi uNkulunkulu angasenza siqine ekuthandazeni, singalahleki, sicelele ukuze sonke silapha, imuli zethu, izizukulwane zingalahleki, zilazi iqiniso. uNkulunkulu kaNgcwele ungumacashela. Asiceleleni ukuthi uNkulunkulu angasicasheli impilo yethu yonke. Buye futhi sihlangane khona lapha
kumbe endaweni yethu esiyabe siyikhethile. Ngonyaka ozayo silokhe inyama nomphefumulo uhlangene siseqinisweni okungapheliyo kukaNkulunkulu.
Nesifuna ukuthi sisebenze asisoze siphendule okumthe izolo uthe mina uqondile ukuthi abantu bancengwe ase sithi ibaleke iqala ngathi ungafuni ukuthi uncengwe ungadingi ukuncengwa akube ukuthi kulembambeko ube sincengwa kunene esakufundiswa umdali lapha sibanengi esaziyo ukuthi umuntu ubiselwa njani endleleni ubiselwa okufuna ukubuyela endleleni akukhethileyo isimiso sasizwa umdali wathi ojawa bazabisela abantu uboJesu kwaba lebandla lakuqala babumba ibandla okuthiwa yi-10 o'clock formation sebebumbe i-10 o'clock formation yabo esihluphayo kathesi bayasihlupha bona laba abantu asidayelanga ukuthi sitshele ibandla izinto namhla ngiyalitshela ukuthi abantu bona labana bayalihlupha enkonzweni yemini abajayele ukuya enkonzweni yemini headquarters kulalaba esingena labo ekuseni bayazihlupha kube sokubuya abaka-10 o'clock labo bayazihlupha esingena labo basihlupha kakhulu ngokuthi bafuna sibanjwe ngabantu abathi bayizithunywa bona bengasozithunywa yebo basihlupha khona eKudaramari lapha izimiso zicacile zithi yelatshwani izithunywa engazivumelayo izolo isithunywa ukuthi esibanye yelatshwani izithunywa engazivumelayo ngalilandisela kakhulu akulula ukukhuluma ngemuli yakho kodwa
eGudaramari lapha nxa kulo wemuli ongenzi kuhle mina ngiyakhuluma ngiyalitshela ukuthi lo akenzi kuhle. Ngalitshela ngogogo wami ukuthi waphiwa ukuthunywa waba yisibonelo ukuthi abantu abaningi ngabe bayafunda ngakho. Sengikukhulume kakhulu khona lokho. Ngikukhulumela ukuthi wena ungabi ungatholi isigaba esinjalo. Umdali ugogo uMamkhwana uthe sephiwe ukuthunywa okungekho emthethweni ngumvayela uDavid Dawuzera omdala. Sangena phakathi esegula. Umdali wabuza umbuzo ukuthi kwakuyini lo mnewethu lo malumama. Wabuza ukuthi libe lisazi yini ukuthi kala mvumo yokulelapha. Sathi mdali besingakwazi kodwa silencwadi ebhaliweyo ethi usele mvumo. Zwanini amazwi aqada la. Umdali wathi yinsilelane yenu yokuthi lile exhibit kwakhulunywa ngesiwa. Ngabe kalila into eliphetheyo ngabe lina lilecala njengaye owelatshwa isithunywa esingekho emthethweni layo lecala. Funa ukuthi ngilazise nami. Ngiyake ngibone abanye khona lapha bayabanjwa izithunywa ezingekho. Ugogo wathatha 3 years ukuthi kuze kuvele ukuthi othunywa ngabamama angizamazwe. Waqalisela ukwelapha waqalisa ngami. Kodwa mina ngizalelwe eGudaramari kodwa waqalisa ngami. Wathi uyabamba ubaba wayekukhwelana kuye. Ubaba wathi mina njengoba ngigogeke inyawo ngizayithwaphuluka yini. Wathi angikwazi. Wathi kungcono ungangibani. Yabona kwaba ngcono. Isiphetho sikagogo wathi eselatshiwe hayi ngenzela ukuthi lina libe izwisise lapho. Uthe setho njalo umdali wabuza ukuthi Dawuzera ukuthethe ngaphi ukuthi umbhalele incwadi ukuthi elapha ya abakwazi ukuthi abethuli lababili umdali wayebaphatha njani bayakwazi bazakuzwa. Umbhalele Dawuzera ngangikhona mina wathi uNkulunkulu umbuzeni ukuthi isimiso basazini. Umdali wathaba ngakho wathi yeye isimiso usazi ngisuke nawe khona le ngikhuluma ngomuntu wangena 1956 abazali bangena naye umama wami logogo nobabamkhulu 1956. Ugogo wayemukela ngenxa yokuthi angithi lapha lizwile umvakeli nyathi ekhuluma ukuthi ngiyake ngibeke abantu ngingakunceda ngingakuthekele ukuthengele khona ngibusiswa nguNkulunkulu. Wena ngaze ngikwelahla khuluma ukuthi hayi inkukhu ngisuthile kodwa lokho sizinika khona isikho. Siyazwisisa ngenzela ukuthi sihambe uthenze khona umbuzeni mdala. Ugogo bangaphenduli uDawuzera wasekuthiwa kaphume. Amazwi okugcina athi lingabazondeli abakoDawuzera lingabazondeli lokho abakwenzile. Ugogo welatha uthe selatshiwe wasuka lapha wayekhaya wafika wazibophela endlini yakhe eselenhloni bani zokuhlala eGudaramari. Namhlanje ngicina indaba le angiphindi ngikhulume futhi. Ngiyalinika ukuthi akufanelanga ngikhulume ngemuli yabanye abantu ngingakalitsheli ngokwenzakala emulini yami. Ngiyasazi isifundo lesane sithi ungakhulumi ngogodo olunye gongolo sikhona lapha kodwa wena ulani ulenkalakatha ya liyasazi. So lapha siyaqinisana asihlaleni lapha ngasisuka lapha uNkulunkulu asikhokhelele sonke sisuke lapha sithwele izibusiso zomhlangano. Sikhulume kakhulu ukuthi umuntu wonke olapha usebenzile. Headquarters lapha sabumba ukuthi umuntu wonke akhiphe $1 imuli ikhiphe $20. Lina elingakhiphanga walisani okwabunjwa emhlanganweni ukwenzela ukuthi izibusiso zililandele. ISouth Africa
yenze okungazange kwenziwe. Mina ngaqalisa ukubonisisa iGudaramari 1976. Akuzange kube lalokhu elihlale phansi lakwenza i-South Africa lathi bona kumele kube lembiza abantu bonke sihambe lapana sethola ukudla libone ukuthi kuyabe kuphuma ngaphi. Akuzange kube khona. Ngifuna ukucina ngalokho okukhulunywe nguManga okwakhulunywa ngumdali siku-Hall 4 ukuthi dingani indawo elizakhonzela kuyo. Iqiniso lelo indawo sayidinga ngo-2011 yiliyana engenela abangenela kuyo eThabalala yiyo sayidingayo. Futhi ngaleso sikhathi kwakukhokhela umgcinisidala uJB Malunga, uBosi uMpofu sasibhoda laye labanye abantwana indawo sayi lina lonke abaningi abasebekhona ngo-2011 abase-South Africa indawo yonalana layibhadalela. Yikho kodwa uManga usinike izopha lokuthi thina senzani ngoba singeke salwa nabo ngalokho. uNkulunkulu nguye ozakhuluma nabo. Kulomunye umuntu owenza ulutho olumtholisela aze ayengena nalo phansi kubi lo. Indawo sayithola labhada ngazithi ngo-2011 imali yakhona ukuthi yayisukele khatshana emuva. Sizabatshela futhi ukuthi kodwa mina ngibatshele kodwa sizayenza ukuthi kube public ukuthi babekwazi ukuthi sikhala ngokudlalisa imali kaNkulunkulu lina selingena kuhle thina singena nzima lithini ngakho. Bayezwa ngithi liyathatha libathumele bazakuzwa futhi bangezwela ibizo bayethuka futhi balithi thina sijabuleni siye phambili. Thina esingenela lapha njengoba singene siyaphinda ukuthi kasingehlukani. Yithi esilotshiweyo ezingwalweni ukuthi abami abanjani abagcwalisana. Ufunelani ukuthi ube indawo engafuni ukuthi sibe yilabo abantu abangagcwalisana benza izinto zenzakale. Benzile ithambo linye ekhuluma ukuthi kumele ngizogqoke kunje so ngiyazizwa ukuthi ngiphelele, ngiyazizwa ukuthi ngismart, ngiclean, ngiyazizwa ukuthi ngiseduda phakathi kwabanye abanjengami. Lapha thina sizinkokheli singabavangeli kasisobo babuthi siyalikhokhela. Ngingabona sesiphume endleleni sitsheleni kodwa lingahlala libe bathathu libe bane lizalahleka linjalo ngoba thina sisoze sililandele ukuthi uzibanise ngaphi. Akulanto enjalo. Ofuna ukubiselwa endleleni uyasondela ethi ngibona ingani sengilahlekile ngibiselani. Asisoze silandele umuntu angageda into yakhe ayigedileyo ngoba umoya uyabe usumkhokhelela ukuthi adinge abanye aphume nabo. Esephenduka wemukelwa libandla abaphathi asikwemukeli ukuthi siyabe sesikwesaba. Yikho asikhaleni lapha senze okulungileyo ngokungapheliyo. Lelithuba ngalitshela umthelelo kaMgcinihlalo batshelane ngokulandelana kwabo. Ningakhohlwa ukutshela relation ngokungapheliyo. Ama
Não,